Yes, reka duguhe ikaze rero wowe udahwema kudukurikirana kuri uyu muyoboro mugari Magic Media Rwanda. Ngira ngo nkwibutse rero wowe niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyabona wibuke ukore subscribe kugira ngo wiyunge n'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda, abanyamahanga bemeye kubana natwe kuri uyu muyoboro kugira ngo bajye babona amakuru meza kandi bayabonere ku gihe bitiriwe bibagora. Reka rero dutangire n'inkuru y'uyu munsi, inkuru iri kugenda ivugwa n'abatari bake. Ni inkuru rero y'uyu munyemari ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, uwo na undi bamwita Dr. Sina Gerard. Dr. Sina Gerard rero muramuzi yuko yamenyekanye mu bucuruzi hano mu Rwanda ndetse n'inganda zigiye atandukanye, afite n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Umunyemari rero biri kuvugwa yuko yaba agiye kugura indege, akaba abaye umwe mu bantu bakeya batunze indege hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba. Nyuma rero yuko uyu mugabo akoreye amafaranga menshi mu nganda ze n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye yinjirizamo amafaranga, dore yuko yamaze igihe kitari gitoya mu kuba yakora ibicuruzwa bigiye bitandukanye mukunda mutari bakeya umuherereye hirya no hino ku isi. Twavugamo nk'akabanga kandi n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero yagiye akorera amafaranga menshi, akinjiza amafaranga binyuze muri ibyo bikorwa bye bitandukanye, dore ko yashinze n'ishuri Sina Gerard Foundation ndetse akaba ari umwe mu bantu baha abatari bakeya akazi hano mu Rwanda. Hari amakuru rero yizewe twabashije kuba twamenya avuga yuko uyu munyemari agiye kugura indege ariyo bita private jet, ndetse mu by'ukuri ikazajya imufasha mu ngendo zitandukanye agenda agirira hirya no hino mu mahanga, dore yuko ari umwe mu bantu bakora ingendo agamije kwiga cyangwa se kuzamura ubumenyi bwe kugira ngo yongere udushya mu byo akora. Dore yuko rero uyu munyemari akunda gukora ingendo zigiye zitandukanye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Biravuga yuko rero iyi ndege yayitumije mu gihugu cy'Ubufaransa, dore yuko Ubufaransa ari kimwe mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi bikora icyo twita indege zikomeye kandi zimeze neza, niho ngo yaba yarayitumije, ndetse iyi ndege ikaba iri hafi kuzagera hano mu gihugu cy'u Rwanda, akazaba abaye umwe mu bantu bakeya mu by'ukuri batunze indege zabo bwite. Uyu munyemari rero akunda kuba yaba ari umuntu ukora ibintu bye atuje, kandi ikindi bamushimira nuko yahaye akazi abantu benshi, kuko urebye abantu akoresha aho akorera neza hariya mu majyaruguru, ndetse n'abantu yahaye akazi mu mashopu ye ari mu gihugu ahantu hagiye hatandukanye. Ngira ngo namwe mugenda mubona enterprise ya Sina Gerard na santere wajyaho ngo ubure gusanga ihari. Uyu munyemari rero ayo mafaranga yinjije, ndetse mu by'ukuri ubona yuko ari umwe mu bantu bakora cyane kandi bakaba batekereza imishinga ihamye. Niyo mpamvu yahisemo gutekereza igikorwa cyiza, igikorwa cyashimishije abantu. Bamaze kumva iyi nkuru bumvise yuko agiye kugura indege, bamwe bavuze bati iki ni igikorwa cyiza. Aya ni amakuru rero dukomeje kugenda tubakurikiranira ahantu hagiye hatandukanye, niyo twagira ngo tubashe kuba twabagezaho. Igihugu cy'Ubufaransa rero ari kompanyi yitwa Airbus Helicopter. Iyi ni imwe muri kampani zikora indege ikomeye. Biravugwa yuko ariyo yakoze iyi private jet uyu bita Dr. Sina Gerard yaba agiye kugura, akazajya ayifashisha agiye mu ngendo zigiye zitandukanye, dore yuko n'ubundi akunda kunyaruka cyane, akunda kwerekeza mu bihugu bitandukanye, byaba ibyo ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane wa Aziya ndetse no muri Amerika, agiye kwiga, agiye kureba ukuntu yakongera ubumenyi kugira ngo akomeze ageze ku banyarwanda, inshuti z'u Rwanda n'abandi bari ahantu hatandukanye ku isi ibicuruzwa bye kandi bifite ubuziranenge. Mu by'ukuri ubona yuko ari ikintu cyiza. Uyu mugabo rero ibicuruzwa bye musanzwe mubizi neza yuko bicuruzwa mu mahanga. Benshi rero mukunze kumva bamwita Dr. Sina Gerard, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo nuko yize amashuri menshi, ahubwo ibikorwa bye ndetse no kuba yarabaye indashyikirwa mu bantu batekereje kure cyane bakabasha kugera hashoboka. Yahawe iyi mpamyabumenyi nk'urwego rw'agashimo. Urega buriya kwiga cyangwa se kwiga amashuri menshi ntago ari byo rimwe na rimwe bishobora gutuma umuntu aba dogiteri nk'uko wabyibwiraga, ahubwo nanone hari igihe bareba bakabona ibikorwa byawe birengeje urugero, watekereje kure cyane, bigatuma byatuma baguhereza iri zina rya dogita. Rero yitwa Dr. Sina Gerard, nayo makuru ari kujya agenda amuvugwaho, nayo makuru twakomeje kugenda tugukurikirana. Rero ikintu tugusaba ni ukora subscribe hano kuri Magic Media Rwanda kugira ngo amakuru yose
tugenda tumenya aze kuba yabasha kukugeraho 5 kuri 5. wowe icyo tugusabye no kumana natwe kugira ngo amakuru turajya tugenda tumenya nkuko tubashije kukurikiranira iyi nkuru hakiri igihe turi mu bambere babashije kuba bayimenya. Turagivuga tuti reka tuyibazanire ku meza namwe mubashe kuba mwayimenya. Reka rero ngushimire mubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, kandi ngubwire ngo ndagushimiye ko udahwema gukurikirana ibiganiro byacu, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Reka rero ngubwire ngo